Zorica Repac, većnica za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj, je napomenula da u katastarskoj opštini Kačarevo, odnosno na parcelama koje su problematične, pojavljuje se zemljoradnička zadruga Klas. Da ono zašto su oni potpisali vansudska poravnanja, a odnosi se na 2015. i 2016. agroekonomsku godinu, mi smo imali izvode iz katastra gde i saglasnost ministarstva da se sa njima mogu, da se to zemljište koje bi inače bio predmet licitacije da je bilo, moglo da se izda, odnosno da se stave u legalne tokove te površine. Tačno o kojim površinama je reč, ja to ne znam. Dat je zadatak inspektoru koji će to utvrditi, geodetskoj kući koja će izmeriti i tačno locirati. To je ono što se odnosi na ta vansudska poravnanja. Zorica Repac je istakla da će cijela situacija dobiti sudski epilog. Iako smo stavili te površine u oglas za licitaciju koja je iza nas, koja je obavljena od 1. do 5. avgusta, mi smo ih izuzeli da eventualno ne bi napravili nekakvu pometnju i isključili iz oglasa. Sa tim su svi bili upoznati. Ja zaista apelujem da preovlada svest i razum, jer neka negativna energija, neke nesuglasice nas neće dovesti daleko. Suncokret još nije u nekoj fazi vegetacione zrelosti da bi oni zakasnili i tako dalje. Razumem strah poljoprivrednih proizvođača, a verovatno razumem i ukoliko imaju validan i zvaničan dokument iz suda Zemljoradnička zadruga Klas. Kao većnica za poljoprivredu, selo i ruralni razvoj ne želim i nisam kompetentna da odlučujemo o ispravnosti cijelog postupka. Poslednju reč će dati tužilaštvo, pravobranilaštvo i sud, napomenula je Zorica Repac. Lično i bez ikakvog negodovanja došla da se lično uverim i da ih još jednom pozovem da sačekaju, neće zakasniti, a naše je da ubrzamo, što smo im i obećali, da inspektor tačno utvrdi površine koje su predmet vansudskog poravnanja. Dobro je da se oni u ovom momentu i na ovim spornim parcelama za nas ne pojavljuju kao uzurpatori. To je nešto za pohvalu. A da li su, ponavljam, površine tačne, to ne želim da nagađam, to će utvrditi inspektor i oni će o tome biti obavešteni. Nenad Manić, sekretar Banatske asocijacije poljoprivrednika Banatski paori, zahvalio se Zorici Repac, koja je, kako je rekao, izuzetno savesna i koja je došla da pokuša da reši problem poljoprivrednika u Kačarevu. On je napomenuo da se vidi napredak i da se stvari menjaju pozitivno od kada je ona na tom mestu. Poljoprivrednicima je šta bitno? Ona je i sama naglasila, mi ovde nismo uzurpatori. Mi smo ovu zemlju, odnosno ove oranice, uzeli u zakup, legalno platili i očekujemo da to može, i po zakonu onaj ko je zasejao, ko je obradio parcelu, njegovo je pravo i da je požnje. I očekujemo da će i poljoprivredni inspektor, u to ne sumnjamo, odraditi svoj posao kvalitetno. O kojim se površinama radi i da li su površine koje su zasejane adekvatne vansudskom poravnanju, u ovom trenutku Zorica Repac ne može da daje proizvoljne izjave.